airfield thil thleng chung changa zoram thlir tu ti account hi anin ngai dan dang lam deuh mai han tingotila ale lampang ngai dana kon siama ka chanala ka kon ti chuak towa thubel chian dol lo ni thei omang te po comment lama thlen kha chuan soya ama ero chu ke ni chun thutluk na engma kan siam lawa ti chuan ama hian thanhem ngain da ka thum dem ta khan avoi ni nang avoi thumna ka khoi lo post danga kon siam le uluk dawin han chiar sak le tai da chan chu tiang bo wa ka hi enga mo hi om ve a enga mo om je nei deuh thupo kon sei venin ka khia chu kan han enanga airfield chung changa atop nan post kan siam lenge atini nimin jing lama ka post siam to le nimin tlaya ka post siam to te toy fel taka la khom na ani ber zo ang chu voi ni lai post ro siam to ni hi ka post pani kha uluk takin chiarula in chiar zo lo ni chuan comment lo mai ula lelam thu chia khia mani tap chak zol atonga ngai dan rum tak lo vuak thlak ve top zel hi a thaber lo ania soidik ve vio zel nya chiar zelang david ate chung komi zele du sakate nu fa mi zia khachiang airfield veng hote zuk zot veula inge oya oilo tur chin chu in khathiam ve mayang chuti walin thina hial athleng kha poya nun na latu te ro dan in anchunga diktakin ro rel ngei ro se ni hosa khotlang duty de pastor an ni wangin dim bik lo sela chutiang bukin mi ga thei an ni wangin zangai na lan tir bik su se thil sual ti tu chu ang khat vekin khan ro se aron ti vel photani khang post ka siam to te kha zel din thu bol le ka ngai dan ka zia chu mai anilawa thil thleng ngei nia lang le adik le dik lo fin fia le thei mai te vek an ni e zoram mi puiten kan soi tam le kan zo na tam ber te kha han chang do nila a then chu an ma ni interview atang pon a fiat thei veke pakhat na pastor khan lo ngai tam ta se thina kha thleng lawang ti hi soi tam khop mai o hi on soi fiat on a soi da na hi dik veru mel view ni o en o a chan na kon tia david anu le du sakan nu ten ngai dam dil tu ka pastor ko ta kan kal kha daw som pani le ti vel ani to wa an lu nu gai lo te a tu saka an ron fuai ve wangin an in kom lok thei lova du saka an chua puin nu mini som don nuwa david an nu te le pastor te mu mal takin anin be thei chia ati pastor ko ta david an nu te le pastor te anin kom lai hian tuna atuar tu david te hi chu ni kho khelavin alo om dai to ani mele a chan chu mo david an nu ten pastor ko ta kan chua san hi som pani le mini som ni pariat verania waiting seta an chol det nuwa david chu vdp lamten an ron zon chuak ani kha thil thlen hun vel nia an soi kha interview na chuan som pani le chon ve vel ani kha pastor ko ta david nu te uncle hi chuan thil thleng tur chu thleng zo vek to zo ni na lang an interview video kan en veka helai thu hi enga tinge kan khriat thiam thei mi lo le nge nia pastor hi dem kan tum ngar zok le tin khatianga kut in thlak na na satak thleng kha pastor te hian david nu ten an soi tang chi khan mumal takin an khave chi abok vdp mo kumpuan lampo sompan hilem ne somni pu ko vela akol sak zui ti na kan soi ni akon soi hi diklo om big mi lo nia interview na khanin ni daw sompan hi chovela khanin ngai dam til tu kan an zu chuk thla nia soi khalo om ani mai thaya ni na langa a chan chu dawriat ri man huai chho kha daw ko daw som chu ka som pani a daw ka li don chu daw ka thum vel zan chu an hlap to ni khana langa ne an hlap han ti gira an dop ani zo gong chu min hu chuanin pastor hnen an chu kala khalo ngai dam hal vak poni se ani tu gang chu ni don to tho pastor in ngai dam chilon chu na thela wang ti kha chu ti ve mai ni ti kha kon tron chana ne ingai ngai dan le point pani nei en leng o pastor te khanan kwa ta rok ani khanga tinge police ne na an report lo o hi pui ke po zo na ni ma tinge police ne na report ve mai lo le a chan na chuan pastor te hian an kwa ta rok ani thu hi zia ke mo o kai mo po in vdp mo police mo an report an siam mi lo ti airfield van thar biakin le airfield van thar pastor kwa ta hi incident tho a omania kwa ta rok ani kha in khom ba na pastor le pui ho hian kwa ta veranda a thlenin a muwa chu vela biakin ko ta in khom bang om ho chu awa a tre chel chu lani kha ati helai hianin daw sari le daw ya tring ma ta min lo huai ti mi kha interview na khan ti chuanin pas in khom ban hi post danga kan hmuh chuan daw sari le mi som chho vela chuan in khom hin bang nin alang boka
chu wang chuan he pa kon post nge he nu ka hello ni ve du mel do hi kon post ni mo han ngai to wang chuan ani ve thei viau tho mai chu income bana khan pastor na pui kha aga ka he kan ina ko ke ti kha khang vel ni nuai kha thodi ka lo nei boxi kha chuanin kan sei tu chu om lo na ngin kan chiak zelang pastor in report silo ve ang wangin nge david te trend nun khan man very ngot ti chan na kha kan siam la ta ni khoi khuwa po hian ro ke mo enga mo poi khoya om se police pon an ti ma so bek thren chu an blacklist te poi khoi na lo in nam noi to thren te an khom thrina he chu kan khret vek khamo khatia paso ko ta khokani ta ka chuan khan pain report lut lo ma se an venga vdp kumpuan committee lamten an blacklist sa kha thila thlen ma deuh loka mi mobile phone an ko wangan lo man to ringial an dop nuwa an dop chu kham te kha paso ko ta heu hi kalo khem mi lo amai mi mobile phone an lo ko to ringial an dop nuwa lo dop chuak to chu tiang chu lo thleng to ri chu he mi post tong hi chon mo paso ko tak bul bok vela an mu awangin vdp mo kumpuan lamte hian kan thel thil thuan man hal ni na langa zandang sakalem ni som pakwa vela in khoman banga he ron sia da ke tring ma de vin an ma ni chen nei na tring an man ve zui ni kha aron tia ni zel mai pastor ina report silo nga tinge thu nei tu te kuta ka peto ati sina chan an ti chuan chana chu pastor hian thu nei tu te kuta ka peto tin a chang lo thu nei tu te kuta anom towa ti zo ka ni kha tin lo ngai dam thlap boke he thu hi khret pui tu an om boke hei chuk mi puin kan hel khom me ma se hei hena kon trong na khop maya chu khret tu an om bok si chuan in nya khret thiam ha khop mai nga se je thin hi chuk ala ni ve tu mel viau zel ka te ke chuan mani fa thi chan do tuk lo tu ka nia an kon ti khani chan na chuan thin re ma ti pon ni lawa hetia in bia ka zai do taka du sok taka in hwilang zo kha o david te mi zia le anu le an chung ko mi zia kha chiang tan te du saka mi zia le anu mi zia kha tan chuan hetia pastor te nan lo ti po hi a om lian lia zo ka sin heti la hian pastor te hian in leng an nei kan ti kha an ni po hian an kha chiang ang mani tap chak zo la tong in thu rum tak tak kan votha site kha cho tanga thil thli in dem tu kan zong kwal vaka he ka thu zia khia mi dang te khol ko eng tiang na sign nge a hliam ang te ro kan ngai tu dek lo mai mi kau khat kan tam lo tu khi apoi tak zet ne ron te ni pakna a poi na za thleng yam kan o pasak kan chiao zo tre pe pakna chon du sa kha kong chunga khan engen soi pui ti khan ne le ya du sa kha hian o pangzo ka ni ya ro do chi ne boka pakha zo ke ro lulul tak mai ne ya du sa zo khi poi ang khoi dan vel chung chang soi tu kan an huai thla a pastor hian lo ngai dam thap boka he thil thleng hi airfield mi paron tlak tak pakhat po in a hriai na movek boke ati dam doi thi ho lulul zia le do soi the zia kan khret kha a kon ti boka side le lam tong chon ani du mel view zel nia enga tinge airfield khotlang an tong chual lo chan na chon airfield khotlang hin eng thu emo se khotlang anin tran kan ti le don tho thowa chu wang eng thu ma an soi thadu lo ma se zuk kalula zuk zot ro mai chana chuan an soi thadu na samai ro ko chung chang ale twal thina nia ngai thleng chung chang kha ka soi tu mani lova kha chu gai lo te a science thiam na mangin fin fian nei thuwa yang ke hi pastor family ka ni lem lova airfield mi po kan hek lova pase airfield khomi pui ho ero ka khatlom thung thum thung me ga thei fa ni tin jing fira na thoka chuak ve thin tho kania an niak tam lam zui mi kan ni lova ka thil khria thia dik nge yam ti dik na zong mi kan ni thu dik nia ka mu chu hi ke chau po in ka tan tla zel thu bela chon hen thil theng den chana hospital kan pastor soi sel chak ve kham phumi kan tam hle ti khweta ko khan le khotlang in mang tak tong kai tak an ni mel loklang pui boga kan te le kha tual tha soi mam tum na tin comment an kon soi a he mi pui hen thong ka ten kan kha thrin wa tual tha na hi soi mama tum ani lawa pastor te in rol phe ta kan soi na hi ron soi mama tum nin ngan ron chana tum ni en ke chong ka khada te wa a chon tual tha na kha support big lawa ma se pastor te han ling tel kha a fel file lo de unia a kon soi na ning ka khia comment thang ka da hianin kan siam tak longa comment te hi chu a ngai dan kan soi theya amma a ko chu he pa thil kon soi hi uluk de wa kan ngai to wang chuanin thil ni theilo top chu soi bik mi lo thil ni ve du mel de do soi ni a soi hi dot mu hlom hlak tun tu ma phei chuanin kai chong ka moliam lova ma ko chang ni chuanin lo mu mai theya comment lama de kan khada tu ka ngai ta ila thil hi
sai le lampang hi kan tran lak lo to chun sai le lampang a hem mi thi del du khop maya ka ngai tua thina e thil thlang pakhat kan soinga ma lai thil thlang to hun kal to ve kan ya chung ko pakhat chuanen an tlangwal hi an ngai sarwak lo ni ka khat chuang chuang te a om na khwela vin a bo top top zera ma se dam doi ti thrin an nia khati ha ti kol thrin an ni wang khanin ngai sakin an en lem lo amma ko chu ka ngai to thrina a chung te pon an hau thina hetianga i om chun na kina i wang hin la chak nge yang i om dan hi dik lo ti dan an hau ve thrina inga tan man ngai sak lem lo wa bo le wang om na chin po khwela vin adu guna kon ho ve le maya kha thil ka ngai to thrina tong tu chelawa kha an tlangwa la kha lo tu mai mo khwela mo lo tu lum tak ta se lang chon a chung te kha kan dem via wang nga ti nge ka kha chong chuang bowa an fa an nau chu an phang ngai sak lo em an ren lal omani kan ti mai thei ma se thil ni na dik taka chung kha tiang thil kha thleng fo wa an chung ko style a khanin an na wa kha ka kha chong chunga bo po khanin enga tan mal ngai chong lo nei chan chu ngai an nei to chung ko hi kanin ang lo khop mai than khat chu fa te tlai khat an lo hot lai lek puwa zan chu ei thei lo khong he om boi hal chi ai boi ha zong hal vut chung ko pa nga ya chon kha tiang kha kan om line chung ko than kha dang oi chon ni ve vek lawa ka kha chong chung an nau tem bo pon ani hi khoyang em bo wang ni tiang ai tu lem lova kon ho ve lem yang tia in ngai sak lem lo na chung ko le po om ve chu wang chuanin he pa zo kon thlir tu tina a kon soi hi awang ka support ve ka thom ve ka ti ni lavin a soi tonga thil ni thei ve do chu mi chung ko le mi din mun an relationship le an lifestyle zu khriat vek lo hi chon ke chu eng mai ka soi pop ngam lova mangai na kan ne na chin te point ang lo khop maya ni china ka kon soi zo khan chung ko pa nga ya chon ma ni naute ka kha chong chong om na chin khelo chu choi thei lo police ne na report a zon hut na thamane ma se anni chung ko din mun kha kan han en chuan anni chung nga yan nei mai chung ko tho hi an lo thei do ka nei ti ka soi tum na zo ka nei chu wang chuan ania he thil chung changa po hian zo mi pui tam tak chu tran lam kan nei to chuan kan tran bo maya ale lam panga kha enti kong zong point kam hu kholo vek to ma se he pa hian zo kan mi pui tran na lam pang lo lama thil ni thei o manga kon soya kon fi tak takin a khriat ngei thu te po a kon zep tel ni na langa a chan chu kan chhek ta ve kang khan thil kon fi do soi te po na ya mi pui hian in eng ber hi kan rena kan oi tur ti khriat thi mi ha khop maya mi pui nol pui hi chuan in atam zok le a victim lam pang hi kan tran tlang puya ama ero chu ko ta hi chuan a victim ani tak takem ti te chui chian ra nianga ko thotluk na kan be siang lo de te pon lo om mai thei kan duang thap te pon lo om mai thei chung ka ga chuan mi pui zinga hian a eng ange kan i ve ke hi a eng lam pang zong nge thotluk na ka siam be don ti kha ma ni mi mal tho kha kan poi mo ni thotluk na siam na le kha thotluk na siam khan eng ma hung anei khek lo mai thei ama ko thil don son chung sang a hianin ani mo ti dual lova chik taka kan ngai tu pe chuan thil ni thei khang hi alang ve a chu nge tang kai na kan ti chuan thil ni thei khang mi na angai tu kim man chuan atong huai lo deu atong kam te po ana lo deu ama khanin chu po chu ni ve thei thotin ama khan in control na le invent na kon om mana atong kam ngai thak te po lo nuam deu theya tin a che chuak te po a film deu ani ani lo thil thleng thei la thil ni thei ngai tu man lek lawa kan don son anga react pop dong song pop kan ni chuanin kan che chuak hi anna em maya midang te tan hian anak ma em maya chu mang chuan tun lai khovela chuan mi film khok le thil ngai tu kim te hi doi zep ni te an hlo to poi deu chu tiang ni lem lo film khok lem lo an thu khiat anga ma la pop te hi mi huai sen ni te hi kan hlo to chung zong piao chuanin mi huai sen ngai nia mi doi zep kan ti te hi mi film khok an lo nei tlang pui thena chang chuan film khok tak an lo ni thina ma ko chu film khok na dik lo te po om ve thonga chu wang chuan zo kan mi pui te chu han ti loi thei lo mala ka chuna lo en thrin te chuan thil hi kan ngai tu na om angang sei chok pop te chu kan om tho lai in ngai tu na film manga thil ni thei ngai tu thei tu ko pa ngai tu na film pu thei tu ren ke ma ni in control longu ti kha kan soi thei tok chu ni ro se
heng kan product te hi 100% authentic vek anni a original anni awangin anrin tlak em ani a ei to te le manga piang te ina an that pui em mai kha ni bokani chemicals le side effect an om lawa taksa khwa tur le taksa tan hlau om ek ma a om lo bokani zun thlum le bp sang nei tan te le thyroid tan te le nu nau pum te tan po ei ngam le ei ngam lo te po chi sang sang a oma mi ron zot zelanga kanin shil she zelanga tin kan taksa le kan vun kan engkol chat chuan hrisel na atan po alo che em meya kan hrisel na atan te hian in engkol chat ya poimo em meya ne vun nung le vun na hrisel tha ni kan du chuan kan in engkol chat a poimo ani